Podwa kolonia magomo tuche thoth gwenge wa mapachuka. Jagoro maduong' mar riwruog jotije Koto Francis Atwoli koro dwaro ni jatend piny Kenya William Ruto kod ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance orade wang' gi wang' e tieko ywaruok mar siasa madhi nyime e pachuka. Atwoli wacho ni Aput manochiwo gi maidendo ni bipartisan committee ok bi nyuolo olemo moro amora ka jotelo ariyogo okorado ma oloso gi ng'uono. Atwoli wacho ni piny Kenya nitie kama rach e yor uchumi ma pogruok mag siasa ni biro mana medo kelo liet e pachuka. Kendo riembo kara joket mwandu ne oloso Kisumu kama ne romo ntiere romo ma jotelo riwruog jotije mapachuka. Yote ni juu ya Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, William Samoei Ruto kukutana watu wawili. Waangalie ni njia gani, because they are stakeholders katika hii nchi. Ni viongozi kivyao. Wakutane wawili bila chopo ile watu wa katika chopo, hizo chopo zao, those are small people. Ni watu wa chini sana kwa hawafai wakutane waombie mfuate hii njia ndio mwafaka. They can find a solution when the two meets. Wawili wakutane waseme this is where we are. What is the next step? Waje pamoja watafute njia mwafaka ya kukuza uchumi. Bila uchumi, kuangalia mambo ya uchumi, shilingi yetu itazidi kudidimia, itarudi chini sana. Itafika pale ambapo utapata shilingi yetu kwa dola inaenda sasa ni karibu 130, between 135 and 40, itaenda zaidi ya 200 shillings per dollar, ambayo hiyo haitakuwa economy, itakuwa ni shattered economy.